Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ikigega mpuzamakungu FMI cemereye Burundi imiliyoni amajana 261 n'ibihumbi amajana 7 y'amadolari y'abanyamerika. Ibindi kuri iyi nkuru turabisomerwa na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa. Igice kimwe c'amafaranga FMI ifise icicaro ngaha Washington DC yemereye Burundi kizotangwa nk'ingurane Burundi buzokwishura buke buke mu kiringo c'imyaka 3 n'amezi hafane kandi ku nyungu iri hasi, ikindi naco gitangwe nk'ingabire. Mu itangazo FMI yasohoye ntisigura amafaranga azotangwa nk'ingurane uko azoba ngana. Ico kigega ntigitomora kandi igitigiri c'amafaranga azotangwa nk'ingabire muri izo miliyoni amajana 261 zirenga ko ico kigega cemereye Burundi. Amafaranga ya FMI yemereye Burundi azotangwa biciye mu mugambi wayo ho gushigikira ibihugu bikenye kandi bisanzwe bifise amadeni y'igihe kirekire. Itangazo FMI yasohoye rivuga ko ayo mafaranga yose azofasha Burundi kunagura ubutunzi bwabwo bwasinzikaye, yongere kandi abushigikire mu migambi iganisha ku iterambere rirama no kwibako nk'igihugu kidaheranye. Muri iryo tangazo IMF yavuze ko ubutunzi bw'u Burundi ahanini bwasinzikajwe n'imvururu zo mu 2015 zatumye ico gihugu kitaronka amafaranga y'agaciro, ingaruka zikiza ca COVID ya 19, umwimbu utabaye mwiza bitewe n'imvura itaguye neza mu 2022, ikena gifumbire ku barimyi, iduzwa ry'ibiciro vy'ivyankenegwa, ukutaboneka kw'ivyankenegwa biva mu makungu, intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya hamwe n'ibindi. FMI mu itangazo ryayo ikavuga ko intambwe igiye gukurikira ari uko inzego nyobozi zayo zemeza ayo mafaranga hama akabona gutangwa. Kugera ino saha amaze kumvikana ku itangwa ry'ayo mafaranga n'abakozi bo ku rwego rwo hasi muri FMI na bamwe mu bategetsi bo mu Burundi. Hari haheze imyaka igera kuri 8 ikigega mpuzamakungu FMI atamfashanyo gihu Burundi. Amafaranga ya nyuma ico kigega cahaye Burundi cyatanze mu mwaka wa 2015 imbere y'imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza. Hambavu ya FMI abandi basubiye gufasha Burundi inyuma y'imyaka irenga 5 n'umuryango w'umwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe bwa Buraya na Amerika naho vyongeye gufasha Burundi bivuga ko hakiri agahaze mu vyo kubahiriza gateka kazina muntu. Mu Rwanda hari imiryango iriko irabana ayingwe muri secteur ya Rutunga mu karere ka Gasabo. Ni nyuma yaho umunyagihugu yishe atemaguye mugenzi we nawe abasirikare bagaca bamurasa. Eric bagira ubusaraduha ibindi kuri iyi nkuru. Nibyari byoroshye mu muhango wo gushingura Sylvestre Manizabayo wishwe atemaguye ku mugoroba wo ku itariki 7 z'uku kwezi, umunsi u Rwanda n'amahanga batangiriyeho kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo abaturage bari bamaze iminsi bavugira mu matamatama noneho beruye babivugira mu ruhame mu muhango wo kumushyingura. Abo mu muryango wa Manizabayo bemereje mu ruhame ko yishwe kubera ko ari umututsi. Ni mu gihe hari hatangajwe amakuru ko Eric Ntibiringirwa yishe atemaguye Manizabayo bapfuye ibijumba imiryango yombi yari yahingiye hamwe. Madamu Angelique Nyiramongi wafashe ijambo mu izina ry'umuryango yavuze ko wabo atatemaguye azira ibijumba ahubwo ko yazize ingengabitekerezo ya jenoside. Rero uyu mwana wacu azize ingengabitekerezo ya jenoside. Twarwara Kadigi twaraturanye ntacyo mbashinja, mbabarira inkuru abahutu bose twaturanye twabanye nabo turagira ibisigati byabo twarasangiye aho twabaga turabana hirya hashize babaga ku misozi biragira inka n'inyana bavuma turasangira, ariko igihe cyarageze muraduhinduka. Rero mwigumya kuduhinduka, mwigumya kutwica uruhongohongo, twari tugize Imana abana bavuka bashibuka, muratuzi hirya hari uko twanganaga abasore n'inkuma, basaza beza, abagore. Uyu munsi ni mutureke. Amarira ku bavandimwe n'abaturanyi cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi yari yose. Madamu Nyiramungi yakomeje gushimangira ko Manizabayo yishwe atemaguwe na Ntibiringirwa bishingiye ku moko aho gupfa ibijumba nkuko byatangajwe n'ababibonye ndetse n'ubuyobozi. Mbarahize ukuri twagize ibyago amateka yubaka ibintu bibi, ariko ubundi nta mureka nta mudende wakabaye azira ibijumba cyangwa se azira inote y'igihumbi. Ntabwo bishoboka, kandi niyo yaba yaguye muri iryo kosa
nta muryango ubura ikigori ntakwiye gutemwa. Mbabwire ngo twebwe nk'umuryango wacu n'abaturanyi bacu undi munsi habayeho n'itemwa ry'undi muntu uretse ko tutabishaka bigaruka muri cya kintu cyo kutwica uruhongohongo. Nshuti zanjye twese mu ngo zacu tugira imihoro, iyo mihoro itema inkwi, igatema ibitoki, igatema ibyo muzi. Ntabwo ari umuhoro, uriya muhoro dukoresha mu rugo si umuhoro wo kunyuza ku muntu ngo amaboko atakare ijosi ritakare. Umuhoro watemye uyu mwana ni umuhoro wateguwe. Uretse ku ruhande rwa Manizabayo bari mu marira, ishavu n'agahinda, ku muryango wa Ntibiringirwa nabo ntibari borohewe. Akimara gutema Manizabayo akicwa arashwe n'abasirikare, yaba umugore wa nyakwigendera ndetse n'ababyeyi be bigaragara ko basa n'abaguye mu kantu. Bwana Ernest Kalisa na Madamu Clementine Musabye Maria ni ababyeyi ba Ntibiringirwa. Bavuga ko mu buzima busanzwe iyi miryango ntacyo yapfaga kuko bari bageze ku rwego rwo guhingira hamwe bakazagabana byeze. Bagasaba ko nyuma y'ibyabaye bakomeza kubana mu mahoro. Nta kibazo rwose nahitanye nabo, ihangane wakoze icyaha nawe yajyanye nacyo, twese tugomba kwihanganirana tukabana amahoro nk'uko byari bisanzwe, kuko ntawe wateguye iki kintu kuba cyakorwa hagati yanjye nabo. Namujyanga ikintu nawubwira ko ari abavandimwe tudatoyana, twose ari abantu bandi hafi, nanjye nkaba hafi, nkumva ko nta kibazo twari dufitanye, bakwihangana tukabana neza nk'abanyarwanda, tugakomeza tukubaka igihugu cyacu. Ubu bwicanyi bwaraye bubaye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga bwatangarije Ijwi ry'Amerika ko nta bimenyetso byari byakabonetse bashingiraho bemeza ko bushingiye ku moko. Bwana François Iyamuremye uyobora umurenge wa Rutunga niko yatubwiye. Ntabwo twahita tubihamya kuko byo bisaba kubigenzura ukabasha kubyemeza uko amakuru ahamye wayabonye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga bukavuga ko uretse ibi byabaye nabwo nta yandi makimbirane bwari busanzwe buzi muri iyi miryango. Kalisa ubyara Ntibiringirwa akavuga ko muhungu we yaramaze imyaka igera muri 2 avuye mu bitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Abaturanyi bakavuga ko n'ubusanzwe yari yaravuze ko azica ababyeyi. Kalisa yatugaragarije mu mutwe we aho avuga ko muhungu we yigeze kumutema ariko ntiyamuhitana. Bamwe mu baturage bazi Ntibiringirwa nabo bakavuga ko mu bihe bitandukanye atarakunze kubanira neza bagenzi be. Mu gihe twateguraga iyi nkuru twamenye amakuru ko nabo mu muryango wa nyakwigendera Ntibiringirwa bari binjiye mu mihango yo kumushyingura. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereje iminsi 14 mu gikorwa cyo gutanga amakarata y'amatora mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Jimmy Shukrani Bakomera yakurikiranye iyi nkuru. Ni kuri wa kabiri ho byari biteganijwe ko ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora ku baturage muri Kongo bisozwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara Kivu ya ruguru. Kuri uyu munsi amasantere atangirwaho amakarita y'itora mu mujyi wa Goma yari yuzuye abaturage baza gushaka amakarita y'itora kuko bakekaga ko imiryango ya Seni ifunga kuri uyu wa kabiri nk'uko byari byatangajwe n'umuyobozi wa Seni muri Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri, komisiyo y'amatora muri Kongo Seni yatangaje ko yongeyeho iminsi 14 yo guha amahirwe abatarabona ikarita y'itora kuyibona. Iki cyemezo cyafashwe na Seni nyuma y'uko habayeho ubusabe bw'abaturage n'abanyapolitike bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kongeraho iminsi yo gutanga amakarita, dore ko abantu bakomeje kugenda biyongera umunsi ku wundi. Mu mibare yatangajwe na Seni nuko mu ntara za Kivu ya ruguru, Kivu y'Epfo na Ituri zose ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 38% by'abaturage ari bo bonyine bamaze kubona amakarita y'itora kuva aho iki gikorwa cyatangiriye mu burasirazuba bw'igihugu. Seni kandi yagaragaje ko abaturage basigaye babarirwa kuri 45% batitabiriye iki gikorwa kubera impamvu z'umutekano mucyo ukomeje kuba urusobe kuri bo. Nubwo Seni yongeyeho iminsi 14, bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma ntabwo bakiriye neza iki cyemezo. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika babona ko iyi minsi idahagije kuko benshi bagikeneye amakarita. Abantu ntabwo bari barangira kuko baracyari benshi cyane bagikeneye gutambuka kugira ngo babone nabo amakarita, abantu baracyari benshi cyane. Abantu bose ntibashobora kubona amakarita mu minsi 14 gusa. Niyo baje bafunga saa 6 z'ijoro ntabwo ibi byashoboka rwose habe na gato, kuko ibibazo ni byinshi ku masantere y'itora buri munsi. Uyu munsi rero iki cyemezo sinkeka yuko gishobora gushoboka.
Ungwiko John we abona ko seni yagakwiye gukora ibishoboka mu gw'abakongomani bose amakarita y'itora, kuko kuri we umukongomani wese afite uburenganzira bwo guhabwa ikarita y'itora nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Kanjye mbona abantu bose batarabona amakarita, ariko turasaba nyine kugira ngo buri muntu wese arebe nimba yabona ikarita ye, kuko ntabwo ari favera ahubwo ni droit ya buri mukongomani wese uri mu gihugu. Aba baturage bo mu mujyi wa Goma kandi basaba ko hakongerwaho igihe kingana n'amezi 2 cyangwa 3 nk'uko byakozwe mu matora yo mu myaka yashize. Mu by'ukuri bakagombye kongera wenda byibuze amezi 2 abantu bakareba ko bose batambuka, kuko twese turi abakongomani dufite uburenganzira bwo kubona amakarite. Ubu rero bavuze ngo barafunze tutabonye amakarite, urabona ko atari ibintu biba byumvikana neza. Tariki ikwiriye gukorwa kugira buri muntu wese abone ikarita, yabisaba seni yuko yakongeraho amezi 2 cyangwa 3 kugira ngo buri mukongomani wese abone ikarita ye, kuko ni droit. Kuba umubare w'abaturage batarabona amakarita y'itora ari munini bishobora kugira ingaruka mbi nyinshi kandi zikomeye ku matora ateganijwe muri Kongo mu kwezi kwa 12 gutaha. Uko niko Jean Baptiste Kasekwa Muhindo, umudepite watowe n'abaturage bo mu mujyi wa Goma ku rwego rw'igihugu abibona. Ibi byose bigaragaza ko seni idashaka ko abakongomani benshi babona amakarita y'itora. Ibyo rero bikaba bigira ingaruka nyinshi kandi sena zikomeye ku baturage bo mu ntara y'Kivu ya ruguru. Zimwe muri izo ngaruka harimo nko kuba cabona umubare munini w'abadepite haba ku rwego rw'intara cyangwa se no ku rwego rw'igihugu. Niyo mpamvu natwe nk'abadepite dusaba yuko igihe kibarura cyakongezwa wenda kugeza tariki 16 z'ukwezi kwa 5. Nubwo ibi birimo gukorwa kugeza ubu mu duce twinshi two muri teritware za Rucuru na Masisi, nta kirimo gukorwa kubera intambara n'umutekano muke birimo kubera muri utwo duce bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Komisiyo y'amatora muri Kongo Seni irimo gutanga aya makarita mu rwego rwo gutegura amatora yo mu nzego zose ateganijwe mu kwezi kwa 12 utaha. Nyuma yaho hazakorwa ibarura ry'abaturage mu gihugu cyose, bityo bose bahabwa indangamuntu. Umunsi barura rizatangiraho ntabwo uratangazwa n'abayobozi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 1999 urukiko rwo ku rwego rw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwahamije President Bill Clinton icyaha cyo kurusuzugura. Turarebera hamwe muri make uko byagenze n'ingaruka zabyo. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Intandaro ni umutegarugori witwa Paula Jones. Mu 1991 yari afite imyaka 25 y'amavuko, yari umukozi wa guverinoma ya leta ya Arkansas iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bill Clinton we yarayibereye guverineri muri icyo gihe. Paula Jones yemeza ko Clinton yamuberabeje muri uwo mwaka ashaka ko baryamana. Byabanje gukururana nk'impuha muri rubanda no mu itangazamakuru. Ariko mu kwezi kwa mbere 1994 ubwo Bill Clinton yari amaze umwaka ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Paula Jones yamureze mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwicaye mu mujyi wa Little Rock, umurwa mukuru wa leta ya Arkansas.